Murabe. Ognuwe Fabiano barije wabera VHT w'ecyaro cya Katoma ya kabiri omuri Rweibare wadi omuri Kakindo Town Council omuri Shema District obwahati omugenzi owu omukufa kwe emyezi 3 ehingwire negukeranda nko kutwizire nitworeka omakuru geito abaturage barkwesharingo bo barkuronda oburinganiza omuri yeki bamwe omubebyo kwirinda bafubirwe ahabwo kwenyigiro mukuru yenguzi abaturage obwahati nibenda kushara eka erukutekatekwaho kuba yayinyigire omukikorwa cyo kwita ahabwo obuhereza bw'ekyaro itwe nk'ekyaro okurigerera polisi okweriyo nenda kukora omurimo gwayo gwo kucondoza okwekiriyo negumizamu necondoza ntuza kugeza aho itwe nk'ekyaro tushutame tuine kyamana wita twebembere n'abembezi bitu tuhandike bara tukugerabera ombebembezi bitu ombebembeze ebarege kumanyisa erukoreka okutushemerire kuba abantu bashara abuhereza omburi y'uburugwe abantu bakagumire bakomerwe abo kuko tukumba kaguma batwisimirezana nacyo nkitukora kubi enyinyi kuzitakuriye buruzwa kaza kushikira ko tukumba kushanga ati ngugu businge kwijuma kajeta tumene kimkwenda gukora basakwana mutukiza sente kungantu bakizobwenge abantu bashoborora ngo akajogano no kubesimirana nicyo kisingire yo kubateganisa kibareteire bacwa mungu babafubire yarigiraho ijaki mutominya buzariwe nyabuzarugwe no muri kudizarimo no mu shande bumwaka wasirijo akane yiro bujuzi na yurekana ho musigwa cyumusiri kunojya ngo tugure cyumusiri higufa rwarabira agati yembaju akanafu ubwo na warwaho nagandi yuka ntagomanye ngo bagagambiraho bakahiriza umutaka witwaha bakamuhiriza ubutwa umumaro abaturage nibashobora ngukuruga omushaho w'ekyaro ayitwa okwerarikirira ku kabo kwerarikirira aho batakibyamangu bagwejegera tindemu turiyo tindemu kasate no kuza kusohora usanga hada niyo bakwita tuturaha twagenda mwazi sahi umuntu tutaha tunukenka ko tutaha kare sahi umuntu washikira umuntu tukora ngo tuzirana naka kasaso kinje niyo buringanizo bombe ni nyenda hatubonka polisi bakwasira abisire bakabire mbatebekana saba bakoma nitwe tumanya ngo nibo bisire atano babatwara babasyayo babagarra nyunkanye nko muntu nanyintina ekiro kucherayo kumuteganisa no kugira ngo kuna bamwe omubagambirweho ku bantu bo beisire abo kucondoza omushango gun babashaba obujurizi bwesimu obubateine abajurizi babiri kandi abukenesi yagambire ngo nibo bamwisire ababo benyina bayino mu cyome konkam bagira ngo nibende obujurizi bwasu ashobwasumu tubwihe kandi twine bwenyine okubuzibwa ebi barukutekateka kuba byarugirireho okufa kwa Fabiano ebi nibyo bashoborora ati kurigera side ya busingi we namazima omukaza akabitotinga muka Fabiano ati musinge nije nanjye ati misana nanjye ngunga ndo mushije wanje rwumuka yanjye kuko cyo tukatakine ho bahame nkaseru nyanya rako akana jira ngo nakoragana n'umukazi wa munyanya kanyonta kuchimanya kunkangandara atyo ngo mizamu na wakumizamu gobe tarunshonge ndije nabire nyanya kugira ngo bakamba maharanda oba ngo akoze ayibere narayise ahantu ho cyamani yarahiririra akakombana hita kangu okufa no kukira nabatekwa kuremeraho mpaka oburinganiza burebekireho uko mutaka tutfirirwa umutaka ikindi kintu kandi umuntu abari umurunje umubanda abanyaba bine byabe na rwaninga aine abakuru b'umugongo w'Kiliziya icyo kintu kiriho VHT twagaruka mu Rwanda rwo kuronda VHT gasha kwa Gerald Tugume omuri Shema.